Assalamu alaikum, hamastарбы туғандар. Бүгін число 10 ноябрь 2024 жыл Базарқорған шаарындағы бүгінгі түштен кейінгі курс достар. Бүгін демалыш күн. Екелі банк ашық екен. Доскрада банк менен Эко Исламдык банк достар. Бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып коюңуздар. Анан ушу биздин каналга сөз катталып, буюрса биз күн сайын курстарды чыгарып турабыз достар. Эко Исламдык банкта рубль Dollar bolsa 86.05, euro 92.30, al эми rubl bolsa 0.865 eкен dostlar. Keyingi Doskrada bankta dagы 0.965 buyursa көтөрүлүп калар деген үмүттөбүз. Жакшы ниет кылайлы, үмүттүбүз боло buyursa. Админкаларда 0.870 eкен бул жерде. Dollar 86.15 eкен. Барыңыздар, сак саламатта калыңыздар.